Kau tu lihat di kalendar. Dah sandi mah. Teng sandi gawe ko pandi. Jadi kamu bak di mandi. Kada gawe? San thau. Ki bapa sa wan kit kene ka kalendar juga film Dhaka Escape. Film Dhaka Escape. Kene deh jakang ne. Mairang yo mairang. Pandan umyong. Uway uhebret na mairang kabahap ha Eastern West Khas Hill District. Uliyo ban khori ka pela set na ka film Dhaka Escape ha balik panji kershan na kipajba. Hayo pandang umyong. Kabalong man haka kan district mentau benai nai lor arajar psau. Une uhebret uliyo pela set kabadi ka first prize. Nak tiu pira do todong. Bude uteng shop ka film Dhaka Escape. Halin palat san sepangut kebela pendap ya keslip bela sam klem sepisa. Hayo pendan umyong kan tuh pi kebasyong dukan bat kibawan yau. Kani kejing sam slip klem sepisa. Keloman panjang kesan haba ke film Dhaka Escape. Beri ke film kasih kalau ring dor Bangladesh bat Guwahati. Rajan penino habiju sinema Shillong. Hajan blakot kadur kapuja kata hubnai Oktober arjar psau. Nur bakla yo ikut nam bela ai ke film Dhaka Escape. Lai free tiket ru sasan ngot ya kitu bela yo slip. Hajan bela dap kali ya tiket hakane kesengi. Bat kini ki bayo tiket ken saban page free ya ke film Dhaka. And lagi peni habiju sinema. Kini kejing like upira todong rekat ki artis cakap film Dhaka Escape saya pendan umyong kadehden bawa upira todong berkakan hun cakap film kila awan banyak kendu ya ki samla pule kumjuru ya ki nong hikai bat principal jong ka Khat Sopra College kebetulan Hamairang. Ano tisu lada? Lada film. Dah sunat kita. Okey, nama apa tu? Masih lima. Okey. Dah klik kan? Biar. Biar nampak apa? Kisah ini kau start. Become first. Start become commerce. Commerce abang chartered accountant macam ni. Ni. MBA ru pula mana? Di kedua MBA buat commerce. Buat commerce. MBA buat commerce kaju na. Okey, nombor mah. Kau boleh cuba nak. Siap nak. Free. Of course, no problem. Dhaka Escape mah, memang tu dengan Dhaka Escape. Sem lah. RS Barit. RS sendon. RS BSMT. Bahasa Yomat. RS bahasa Yomat kerai lah menerima. Amdan adres. Tapi ini kena semua job sekarang first prize yang kalah lucky draw juga ni film Dhaka Escape penyuan jenis Mairang. Bani yo ini ke pela kisah juga pela but ke free ticket ke way. Indah lami ke film Dhaka Escape for biju. So congratulations, Bashem. Finally class you. Finally class 3 high school. St. Thomas. But फिर bisa है. और tujuan lagi sini sini open. Tujuan apa ini? Tak video ni pibu dukan. Tak lembab terkira kena ajar bro. Wah. Mah. Tak ini kena ajar mah first prize. Tak. Dishbon kong. Lawan untuk menang. Tak. Tak mah. Tak. Kemah full mah. Tak. Tak I full. I check see tak. Kemudian ini ba amtasi la job consolation prize si job koi kalendar bar ke tiket biju koi free lema. Kita ngum tu. Somo na snong. Snong you. Sama. Jadi pada ngong ka pi video you ni tuan you ni video di dukan. One year. Tak. Tapi ini ba amtasi kita sama. Ini ba sama. Amtasi la job ini kalendar koi bar ke free tiket. Mo consolation prize tu. Congrats kau. Cik, ya. Ya, 1 2 3 dah. Ini kong keteng mo kong? Keteng? Biarli kerla. Jadi day na Nanong dom, but isong di bawan yo na masuk dukan. Masuk dukan you. Dejan. Oh, Dejan kong temtas ni lah job consolation prize. Berkawai ke free ticket juga film Dhaka Escape. Mo, Shem kong, congratulations kong. Pada api betul. Tekawai tiket besar yo ang sa phone ni pala release ke film. Sawan page ke film Dhaka Escape. Abra Oktober mah. Kena kalendar video. Kalendar video betul.
Saya tiket dah habis film kita phone ya pi tuan pek. Saya free mana ke tiket kawai. Saya nak minta UA ke. Saya nak minta free marwai ni. Ma. Tak. Ini kong ini minta job consultation lah ya kawai ka free calendar juga Dhaka skip. But ni kawai ka tiket apa biji cinema hall juga Dhaka skip. Te kong pi song ni. Song yo ni. Jadi you pak. Di cuti. Dalam biang mah minta si pelak job dan sawan kenang kan. Kasi tiket pelak ya free mah. Dia kubli sibon kong. Tuh. Memory kong Iwan. Ikut dari jangan Iwan tu. Telefon. Apun ke lagi apun. Telefon yang ni minta. Hoi. Tuh. Mah. Nampak congrats te. Nilabu ni kerteng joki pihak one page saya film dah skip pada mi. Pelak ya job ka free tiket. Tiket yo Apun tinggi. Ngisa phone mun ngisa hari ni ke slip pintu mata pelak dah kani pada kau tiket ni yo. Man page ka film dah skip pasal ni. To clip song cover mah. Bisa Apa like dam ni Ibu dukan ni yang ni pan. Ni siang pasti stay out yang nak Tak kan dukan video. Ni di TikTok ni. Oh, kita kisah ta. Tenang pi nong mana di one yo mata ikong pa song yo la yo. Senang ni ka. Price ke basket mah te. Tahu ada kit poker yang kong mah. Lagi sekian dua biju senama di mah. Tak. Please pan. Ini dan Mbak Syai song senang ni pun mobile dukan di jibam marbam ni. Jadi marbam sen dari pak metan keteng tak kumpa Hasan minit adan. Jadi makin jibam ni. Belajam nak senang. Tapi semua mana nak ni? Tapi video di yung ni. Jibam. Kiwan bitang ka? Hari ni ka? Jibam. Kemertiban ni. Tapi semua dukan. Surum seneng mah. Tapi ini ba ilajab senang ni ka kalender. But price. But kan ni ka tiket biju. Tapi nak buat apa ni ke slip ni sapun yang ti per memi ke film Dhaka skip layak free tiket ke bawah mah. Dah. Sesi. Buat kami dah. Mansang lang. Check you. Ijat renta tiang. Naik. 50 met. Dah. Ikut berapa api? Ini price. Kubli Shibon, congratulations dan apil aja second prize. Layak tiket man pergi kan ke film tengah ke film Dhaka skip. Buat kan ke ber TV ya. Mah. Dah. Kubli Shibon nak. Kali video shondukan hai. Shondukan hai bat. Option dukan nak pilih tang nong 1 year betul sini. Baik nong 1 year lah job sana second prize betul sini mah. Yuan sayo tapi nak kuat. Nilai unuan sayo keleng-keleng. Bat ni ba mansan lang betul sini lah job mah. Toh, congratulations mah ba. Toh, okey, boleh. Happy birthday. Toh. Baik, hari ni betul ini di kurjungan kong kidares dot terong ni. Di benengkong betul sini hit ni kalender. Tekubri siapa nak kur? Pas Arab ni berlarap ni film dia semua masuk nak untuk video mah. Computer dia sudah terang. Nice nong. Nong ti like dom. Like dom. Syukur mah. Okay, boleh syukur kor. Long pilih pulih ni pilih you mata. Yang boleh ni pilih dia. Dah pilih BA first year ke college? Tirat Singh. BA first year Tirat Singh College. Tapi sih kau nak kena ukur. Cukup banyak aktor mah. Tak. Boleh syukur mah kor. Tak.